Ibihe byiza mukunzi wacu turagusuje ndetse tukwifurije ikaze. Iyi akaba ari KN Radio, isoko y'amakuru agezweho ndetse yizewe haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Inkuru nziza izindutse iri kuvugwa nuko habayeho ibiganiro ndetse bitanga umusaruro ukomeye hagati y'u Rwanda na Kongo, aho ibi biganiro biganisha ku mahoro ndetse abaturage batandukanye bakaba bagaragaje kubyishimira, abandi bakagaragaza ko ari umunezero udasanzwe. Mbese ibi biganiro byaba byabereye hehe, byaba byabimburiwe nande, ninde muntu wazanye iki gitekerezo cyo kugira ngo ibi biganiro bibe, mbese byaba bigera kuki, niki kintu umuturage azabyungukiramo? Ibi ngibi ndetse n'ibindi bitandukanye bikubiye mu makuru twaguteguriye. Icyo tugusaba nyabuneka dushyigikire uyu munsi ni ukureba hano munsi y'aya makuru handitse subscribe cyangwa se abone, uraza gukandaho n'akazogera kahazuga kandi wemeze ko iteka ryose uzahorana natwe ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona amakuru yose agisohoka. Iyi ni KN Radio. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe. Iyi ni KN Radio, nkuko natangiye mbikubwira, nkaba nguhaye ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Umutekano hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umaze igihe ugaragazwa nuko uyu mubano waba urimo agatotsi ndetse gashobora kuba kanakomeye. Icyakora impande zombi zikomeje kuba zacoca ibi ngibi cyangwa se ibi bibazo kugira ngo bibe byafata umurongo ngenderwaho. Hagati aho ngaho rero ubu ngubu humvikanye inkuru nziza yateye abaturage batandukanye kunezerwa, abandi bagaragaza akanyamuneza kadasanzwe nyuma y'uko u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byagiranye ibiganiro bitanga icyizere, ndetse ibi biganiro bikaba byabereye muri Tanzania, agace ko muri Zanzibar. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagarutse ku biganiro byahuje intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko aza kuvuga yuko ibi biganiro byagenze neza ndetse ko biri gutanga icyizere. Kuri X cyangwa se yahoze yitwa Twitter, Ambasaderi Nduhungirehe yavuze yuko habayeho ibiganiro by'imbonankubone kandi ibi biganiro birimo kubwizanya ukuri kose hagati y'intumwa z'u Rwanda zari zirimo n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ibibazo bya Afurika y'Iburasirazuba, Retired General James Kabarebe. Kongo Kinshasa yo yari hagarariwe n'abantu batandukanye, ariko kandi bakuriwe na Minisitiri wungirije w'Ububanyi n'Amahanga Honorable Gracia Yamba. Tanzania na Sudani y'Epfo nibo barabahuza muri ibi biganiro byabaye mu mwiherero wo ku rwego rwa minisitiri bo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, hakaba harimo n'intumwa za Uganda ndetse n'iza Kenya, kandi hakaba hari umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ushinzwe ibibazo bya politike. Minisitiri Nduhungirehe atangaza ibi ngibi yatangaje agira ati, inama yabaye mu buryo bwubaka kandi bugamije gushaka ibisubizo birambye ku bibazo bihari, kandi ba minisitiri b'ibihugu byombi bagaragaje ubushake no kugaragaza yuko ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo byakemuka mu mahoro ndetse bikarangira burundu. Uyu muyobozi yongeyeho ko kubera iyo mpamvu hafashwe imyanzuro ikomeye yo guhera cyangwa se yo kuba bahaza ibiganiro, haba ibya Nairobi ndetse n'ibya Rwanda. Ibi biganiro bikongera bikuburwa hagamijwe mu gusubiza ibintu mu buryo hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ku ruhande rwa Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nayo yasohoye itangazo risubiza Ambasaderi Nduhungirehe ko muri iriya nama ngishwanama idafatirwamo ibyemezo. Uwari uhagarariye Kongo, Vice Minisitiri Gracia Yamba, yatanze ubutumwa butomoye ko Kongo Kinshasa ishyize imbere ibiganiro bya Rwanda bigamije gusubiza ibintu mu buryo hagati y'ibihugu byombi. Itangazo kandi rinavuga ko uhagarariye Kongo yamenyesheje inama ko ububabare bw'abaturage no kuba bahunga ibyabo babiterwa n'ibikorwa by'ingabo
z'u Rwanda na M23 ko bidaterwa n'imitwe irwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongo kandi ivuga ko umwiherero w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba uri ku rwego rw'abaminisitiri udasimbura umuryango wa Afurika yunze ubumwe yasabye ko hajyaho ibiganiro bya Rwanda. Hashize igihe gitoya Amerika itangaje ko impande zombi zihanganye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zemeranyijwe yuko hajyaho agahenge k'iminsi 15 kagamije ko abaturage bagera kuri miliyoni 3 bahunze intambara bagerwaho n'inkunga abandi bagasubira mu byabo. Kuwa kane tariki ya 4 Nyakanga 2024 nibwo ibiro bya perezida muri Amerika byasohoye itangazo rivuga yuko icyo gihugu cyavuganye n'u Rwanda na Kongo ku bijyanye no gushyiraho kari agahenge no guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi 15 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage batandukanye bakimara kumva iby'aya makuru banejejwe bikomeye cyane n'ibi ngibi. Abatandukanye bagaragaza yuko iyo abaturanyi bareba n'ingwe ngo kiba ari ikibazo gikomeye, ariko kandi ubwo impande zombi zemeranye yuko iki gishobora gukemuka, benshi mu baturage akaba ariho bashingiye bemeza yuko iyi ari inkuru y'umunezero ndetse badakwiriye kuba baceceka. Nkwibutse yuko ibi bibazo byose bijyanye n'umutekano muke byatangiye guhera mu kwezi kwa gatandatu k'2022 ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari itangiye urugamba yari ihanganyemo n'umutwe wa M23, ariko bishingiye ku mbaraga zidasanzwe uyu mutwe wa M23 wagaragazaga byatumye abakongomani batekereza ko waba ufite abandi babatera inkunga.